खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि टेटनि फाइनाल मेरिट होनाय बे फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनायनि सायावनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जायनाखि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनाय दङ लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि बे फाइनाल मेरिट लिस्टखौ लानानै गोबां केन्डिडेटफ्रानो गोबां रोखोमनि अभियोग खालामदों एबा कमप्लेन खालामदों दा लोगोफोर नैबे फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनायनि सायावनो नैबे मोनसे कमप्लेन दङ जे माखासे केन्डिडेटफोर जायफोर केन्डिडेटफोरा नन क्वालिफाइड माने जेन्युइन केन्डिडेटफोरजों लोगोसे बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे नन क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौबो बेवहाय सोसननानै होनाय जादों थारमाने जायनि मार्कआ खममोन बे खम थानाय मार्कआसो माने सेलेक्शन जादों आरो जायना बांसिन मार्क दंमोन बिथांमोनासो सेलेक्शन जायाखै बेबायदि गोबां माने अभियोग खालामदों गोबां केन्डिडेटफोरानो दा लोगोफोर बे मानो थाखाय जानो मोनखो आरो केन्डिडेटफोरनि गोसोआव मानो बेबायदि सन्देह फैखो दा बेनि गासैबो डिटेल्सखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों नैबे जाहैबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि मोनसे फर्मेट नैबे जाहैबाय आपार प्राइमारि टेटनि फाइनाल मेरिट लिस्टनि मोनसे फर्मेट दा लोगोफोर नोंथांमोना बे मेरिट लिस्ट फाइनाल मेरिट लिस्टखौ नाय बेवहाय मा डिटेल्स दङ बेवहाय अनलि मोनब्रैल' डिटेल्स दं बेवहाय बिथांनि एप्लाइ खालामनायनि एप्लिकेसन नाम्बार बिथांनि डिस्ट्रिक्ट बिथांनि नेम बिथांनि एड्रेस अनलि बेल' दङ बेनि अनगायै जेबो डिटेल्सआनो गैया बेवहाय मा डिटेल्स थाबावनांगौमोन बे जाहैबाय बिथांनि टेटनि मार्कआ बेसे HS नि मार्कआ बेसे DLED बा BEd नि मार्कआ बेसे ग्रेजुएशननि मार्कआ बेसे NCC निफ्राय जुदि मार्क प्लास जादोंबा NCC निफ्राय बेसेबां मार्क प्लास जादों C सार्टिफिकेट ना B सार्टिफिकेट आरो कालचारेल बा कालचारेलनि सार्टिफिकेट बा स्पर्ट्सनिफ्राय सेलेक्ट जादोंबा स्पर्ट्सनि डिटेल्सआ बाव थानांगौमोन लोगोसे बेवहाय बिथाङा जुदि PWD केन्डिडेट बा PWD रिजार्भेसनाव बिथाङा मोनदोंब्ला बे PWD डिटेल्सआबो बेवहाय थाफानांगौमोन जायनि थाखाय दिनैहाय गोबां केन्डिडेटफोरनि गोसोआव मोनसे सन्देह फैदों जे बिथांनि मार्कआ सेलेक्शननि लिस्टआव फैयामोन खोमा बिथाङा PWD केन्डिडेट नङा खोमा बेबायदि होननानै गोबां केन्डिडेटफोरनाव मोनसे गेदेर माने सन्देहआ सोमजिदों जुदि BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेवहाय मार्किं डिटेल्स PWD रिजार्भ NCC बा स्पर्ट्सनिफ्राय सेलेक्शन जादोंबा बेनि डिटेल्सखौ होनायमोनब्ला रावनिबो गोसोआवनो बेबायदि सन्देहआ थानाय नङामोन दा नैबे मोनसे सन्देह फैयो नोंथांमोना नायदो नैबे जाबाय झरना देबि बे झरना देबि बियो सेलेक्शन जादों आपार प्राइमारि बर' मिडियाम आर्ट्सआवहाय दा जानाखि बिथाङा सेलेक्शन जानाय बे सेलेक्शन जानायाव बिथांनि मार्कआ बेसे टेटनि मार्कआ नोंथांमोना नायदो बिथांनि टेटनि मार्कआ बेसे बिथांनि टेटनि मार्कआ जाहैबाय झरना देबि नार्जारि बेहाय लास्ट नेमा फैयाखै बिथांनो झरना देबि नार्जारि बिथाङा टटेल मार्कखौ 83 मोनदों टेटआवहाय आपार प्राइमारि टेटआव अब्ला बिथाङा 83 मोनदोंब्ला अब्ला बिथाङा HS DLED डिग्री बेहाय 100आव 100 मोननानै 5% बेबायदि मोनजोबोब्लाबो 83 मार्कजों अब्ला बिथाङा आपार प्राइमारि टेटनि बर' मिडियामनि काट अफआव बिथाङा मोनहैया बिथांना अनलि 64 सामथिंल' जाहैयो दा जोंना काट अफआ बेसे होदों दिनैहाय मैया BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बिथाङा प्रेस मिट होनायनि उनावहाय मोनसे काट अफ होदों मोनसे फर्मेटनि गेजेरजों बेवहाय नोंथांमोना नायदो आपार प्राइमारि टेटनि बर' मिडियामनि काट अफआ बेसे लवेस्ट 67.36 अब्ला बै झरना देबि बे झरना देबिनि काट अफआ बेसे फैयो 64 सामथिंल' फैयो हाई मार्क होयोब्लाबो माने 100आव डिग्रीआव बिथाङा 100आव 100% मोनदों आरो DLEDआव बिथाङा 100आव 100 मोनदों बा HSआव 100आव 100 मोनदों बेबायदि होजोबोब्लाबो बिथांनाव 64 पइन्ट सामथिंल' थाङो अब्ला बिथाङा मारै बे काट अफआव फैखो दा बिथाङा PWD रिजार्भ केन्डिडेट नामा जुदि PWD केन्डिडेटब्ला बिथांनि डिटेल्सखौथ' नैबे जानाखि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनाय बे फाइनाल मेरिट लिस्टआव बिथांनि डिटेल्सखौ होफानांगौमोन होफायोमोनब्लानोथ' रावबो केन्डिडेटफ्रा बेखौ सन्देह खालामनाय नङामोन दा बेफोर डिटेल्सफोरखौ होयैनि थाखायनो नैबे मोनसे सन्देहआ बयनिबो गोसोआव बियो फैदों आरो दा ओंखायनो BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ थाबैनो जायखि मार्किं डिटेल्स बे मार्किं डिटेल्स थानाय मोनसे गोदान मोनसे मेरिट लिस्ट बिथाङा पाब्लिश खालामफिननांगौ अब्लासो बयनिबो गोसोआव बे जानाखि डाउट फैनाय बे डाउट फैनाया थानाय नङा दा लोगोफोर बेवहाय आं नोंथांमोननो मोनसे फर्मेट देखायबावगोन बे जाहैबाय आसामनि जानाखि मेरिट लिस्ट होयो फाइनाल मेरिट लिस्ट बेवहाय माबायदि सिस्टेमै होयो बिथांमोना दा आसामनि फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनायनि सिगां खेबनै खेबथाम प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारहोयो बेवहाय माखासे केन्डिडेटफ्रा जुदि डाउटफुल दंबा बिथांमोनखौ सोखानानै बिनि गाहायाव सोर दङ बियो दावखोफिनो
सोरनाबा जुदि मार्कआ प्रब्लेम जादोंब्ला मार्कआ काउन्ट जायाखैब्ला नेक्स्ट मेरिट लिस्टआव बिथांनि नामा फैफिनो बेबायदि जायो दा बिथांमोननि जायनाखि DEE आन्डारनि आसामनि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनायनि फर्मेट बे फर्मेटखौ नाय नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि एप्लिकेसन नाम्बार आरो बिथांनि नाम जेन्डार केटागरि OBC MOBC बे थायो BTC आवथ' बेबायदि गैया केटागरि रिजार्भ बेवहाय अनलि PWDल' दङ BTC आवहाय बेवहाय नायदो दानिया मार्किं सिस्टेमखौ बेवहाय माबायदि थख'यै होनाय जादों आसामनि DEEनि आन्डारनि जायनाखि LP आरो UP टेटनि मेरिट लिस्ट फाइनाल मेरिट लिस्ट बेवहाय HSLC माने हायार सेकेन्डारि HSLC हायार सेकेन्डारि मार्कआ बिथांना बेसे टेटनि पार्सेन्टआ बिथांना बेसे ग्रेजुवेसननि पार्सेन्टआ बेसे DLEdनि पार्सेन्टआ बेसे बिथाङा रिजार्भेसन पस्टआव सिलेक्सन जादों नामा वमेन रिजार्भेसन बा PWD बिनि डिटेल्सखौ बेवहाय होनाय जायो आरो बेबायदिनो बिथाङा जुदि एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस दङब्ला जेरै NCC स्पर्ट्स कालचारेल बेफोरबायदि दङब्ला बिनि डिटेल्सखौबो बेवहाय होफानाय जायो NCC C सार्टिफिकेट मोनबासो 5 मार्क प्लास जागोन आरो B सार्टिफिकेट मोनोब्ला अनलि 3 प्लास जागोन स्पर्ट्सआ नेसनेलि नंगौना नङा बिनि डिटेल्सबो बेवहाय थायो कालचारेल सार्टिफिकेटआ नेसनेलि नंगौना नङा बिनि डिटेल्सबो बेवहाय थायो जायना माने सिलेक्सन जायो आरो बिनि मिडियाम थायो बिनि उनावसो टटेल बेखौ ओरै प्लास खालामजोबनानै बाहायसो बिथांनि मार्कखौ टटेल होनाय जायो दा बेबायदिसो खालामनांगौमोन खिन्थु BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिया बेबायदि जेबो मार्किं डिटेल्स होआबालानो डाइरेक्टलि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखायनो बेवहाय गेदेर सन्देह बेवहाय सोमजिदों जे जेन्युइन केन्डिडेटफोरजों लोगोसे जेन्युइन केन्डिडेटफोरनि गेजेरावनो सोरखौबा सोसन होदों होननानै बे गेदेर मोनसे सन्देह सोमजिनाया बेयो सिखांफैदों दा लोगोफोर बेबायदिनो गोबां केन्डिडेटफोरा सन्देह खालामनानै कमप्लेनबो होदों NIOSनि केन्डिडेटफोरखौ रिजेक्ट खालामजोबदों होनदों खिन्थु NIOSनि केन्डिडेटफ्राबो माखासे सिलेक्सन जादों बेबायदि गोबां अभियोग होदों आरो माखासे केन्डिडेटफोरखौ हमनोबो मोन्दों डाइरेक्टर बिथाङा गावनो बेखौ स्वीकार जादों गाव सानैयाव हमनो मोन्दों होननानै बुंदों दा डाइरेक्टर बिथाङा माबायदि बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना बेखौ ससे खोनासंनानै लादों सासे आजावदोंमोनबाबो जों जइन खालामहोआखै जों मोनथियाखै थारमाने जों आजावदोंमोन सासे आरो सासेखौ माने मोनथियैयाव दा निउसनि दं होनदों खिन्थु दासिमाव जोंनाव जेनाखि माबा फैदों लिस्ट फैदों जोंनाव 6 जनसो लिस्ट फैदों बेहाय जों नायदों जे 7आ माने निउसनि नङा हयथ' बिसोर निउसनिबो सार्टिफिकेट थानो हागौ खिन्थु SC/RTनि आन्डाराव बिसोरो माबा बानायनाय DLED बानायनाय हयथ' निउस थानोबो हागौ बिस्रा खिन्थु बिसोर जिहेतुके माने SC/RTनि दंखायो बिस्रा बेनो इलिजिबोल गतिके बे जिनिसखौ बे आरो ओंखायनो जोङो सानदों मा जे इन केस जुदि बोरैबा ओंखारबावोबा जों बेखौबो रेक्टिफाइ लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दा डाइरेक्टर बिथाङा मा बुंदों NIOSनि केन्डिडेट माखासे हमनो मोन्दों बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार लादोंमोन दा बिथांमोनखौ जइन जानायनिफ्राय बिथांमोनखौ हमथानानै दोननाय जादों जइन जाहोआखै आरो बेबायदिनो सासे केन्डिडेटआनो डाबल नाम फैदों आरो सोरनाबा LPआव सेलेक्ट जानायानो आपार प्राइमारियावबो सेलेक्ट जादों बेबायदि गोबां माने अभारलिपिं माखासे जानायखौबो नुनो मोन्दों आरो दा बे अभारलिपिं जानाय सासे मानसिनानो डाबल नाम फैनाय दा बिथांमोननि जायनाखि पस्ट बै जायनाखि आग्लायनानै थागोन पस्ट बे पस्टनि थाखाय गोदान मेरिट लिस्ट फैगोन ना फैया बेबो मोनसे गेदेर सोंलु सोमजिनानै दं केन्डिडेटफोरनि गोसोआव आरो दा लोगोफोर बेवहाय जायनाखि BTCनि LP आरो UP टेटनि मेरिट लिस्टनि जायनाखि मार्किं सिस्टेम एबा कार्ड अफ बेखौ मोजाङै डिटेल्सैसो पाब्लिश खालामनांगौमोन बेबायदि डाइरेक्टलि केन्डिडेटनि नामल' होनायाव बेयो गेदेर सन्देह सोमजिदों दा नोंथांमोना नैबेखौ हाजासे शेयार खालाम नैबे भिडिअखौ जाहाथे बयबो केन्डिडेटफ्रानो मिथिनो मोनो आरो नोंथांमोना नैबे मोनसेखौ डाइरेक्टर बिथांनिफ्राय बा BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना नैबेबायदि डाटाखौ होनांगौ होननानै आसामनि स्टेट लेभेलावहाय जिबायदि मेरिट लिस्टखौ ओंखारनानै होयो बा मार्किं डिटेल्सखौ होनानै फाइनाल मेरिट लिस्टखौ दिहुनो बेबायदि होफिननांगौ होननानै नोंथांमोना बिफिननो हायो बेवहाय बे जेबो गेदेर खोथा नङा बेखौ डाइरेक्टरनि जायनाखि कम्पिउटार दङ डिपार्टमेन्टनि टेकनिकेल एसिस्टेन्ट बेखौ गोसो जायोब्ला दसेनो दिहुननानै होनो हायो दा बेखिनियानोसोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे डिटेल्सखौ फोरमायनानै होनाय जाबाय दा बेवहाय जुदि माखासे केन्डिडेटफ्रा जुदि नन क्वालिफाइ माने बिथाङा इलिजिबिलिटियानो नङा बिथांनि मार्कआ कार्ड अफआवनो गाखोआ जुदि बेबायदि दङब्ला बिथांमोना निस्सय गाफिनगोन दिनै निउसनि केन्डिडेट माखासे गाबाय एपइन्टमेन्ट लेटार लाबायमोन अब्लाबो दा बिथांमोना गाबाय दा बेबायदिनो माखासे केन्डिडेट थाबावनो हागौ केन्डिडेट टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरा जायफोर बिथांमोना कमप्लेन खालामदों नोंथांमोना जि प्रब्लेम्स दङ जि कमप्लेन दङ बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्टर बिथांनिसिम साबमिट हैनो हागोन आरो दा लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ
নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ এটা নতুন কণ্টেন্টৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেন্টটো হ'ল BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটোকে লৈ এইটো ভিডিঅ'টো অনা হৈছে চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আমাৰ BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাকে লৈ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে বিভিন্ন অভিযোগ কৰিছে ইয়াতে কিছুমানে অভিযোগ কৰিছে যে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টে নিমিলে পাৰ্চেণ্টে কম তেখেতসকলে কেনেকৈ মেৰিট লিষ্টত আহিলে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি থাকিও তেখেতৰ মেৰিট লিষ্টৰ নামটো নাহিলে সেইটো বিভিন্ন কেণ্ডিডেটবিলাকে বহুত মানে কমপ্লেইনটো কৰিছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে যোৱাকালি এটা প্ৰেছ মিট দি এটা ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দিছিলে যে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে NCC চাৰ্টিফিকেট বা কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ মাৰ্কবিলাকে মানে য'ত মানে প্ৰভিজনেলি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট আছিলে তাতে এটা নৰ্মেলি মাৰ্কটো দিয়া আছিলে এইকাৰণে যেতিয়া মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে তেতিয়া তেখেতসকলৰ মাৰ্কটো বাঢ়ি গৈছে সেইটো ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দিছে যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে যোনটো কাৰ্ড অফ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আছিলে সেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত সেইবিলাক ডিটেইলছটো দিব লাগিছিল সেইটো কিয় দিয়া নাই এতিয়া আপোনালোকে চাব যোনটো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যোনটো যোৱাকালি এটা কাৰ্ড অফটো দিছে সেই কাৰ্ড অফত কি লিখা আছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া দেখিব পাৰিছে স্ক্ৰীনত এইটো এটা কাৰ্ড অফ হয় এইটো এটা কাৰ্ড অফ আপোনালোকে এইটো চাব মই এটা বড়ো মিডিয়ামতো ধৰি লৈছোঁ বড়ো মিডিয়ামৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ আৰ্টছৰ চবচে লয়েষ্ট কাৰ্ড অফটো কিমান 67.36 এতিয়া 67.36ৰ তলত যিমানজন কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলে ইয়াতে ছিলেকশ্যনৰ নাম অহা নাই এতিয়া আপোনালোকক এটা মই এক্সাম্পল দি আছোঁ যোনটো ছিলেকশ্যন লিষ্টৰ নামটো আহিছে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ বড়ো মিডিয়ামৰ আৰ্টছৰ এই ঝৰ্ণা দেৱী যোনটো লাষ্টত আছে সেই ঝৰ্ণা দেৱী নাৰ্জাৰী হয় তেখেতৰ লাষ্ট নেমটো সেই ঝৰ্ণা দেৱী নাৰ্জাৰীৰ টেটৰ মাৰ্কটো কিমান হয় এইটো আপোনালোকে আগত চাই ল'ব সেইটো হ'ল কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ টেট চাৰ্টিফিকেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা এটা ফৰ্মেট হয় ইয়াতে আপোনালোকে চাব এইটো ঝৰ্ণা দেৱী সেই ঝৰ্ণা দেৱীৰ মাৰ্কছটো কিমান আছে তেখেতৰ মাৰ্কছটো 83 তো তেখেতে অনলি 83 যদি পাইছে তেনেহ'লে তেখেতক যদি HSত যদি 5% মাৰ্কো দিয়ে বা DLEডৰ 5% মাৰ্কো দিয়ে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰো 5% মাৰ্ক আৰু NCC চাৰ্টিফিকেটত যদি 5% মাৰ্কটো দিয়ে তেনেহ'লে তেখেতৰ মাৰ্কটো 64 পইণ্ট ছামথিঙৰ ওপৰত নাযায় 64 পইণ্ট ছামথিঙৰ ওপৰত নাযায় বেছি আৰু আমাৰ যোনটো কাৰ্ড অফটো আছে যোৱাকালি যোনটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দিছে লয়েষ্ট কাৰ্ড অফ আৰু হাইষ্ট কাৰ্ড অফ ইয়াতে আমাৰ কাৰ্ড অফটো আছে বড়ো মিডিয়ামত 67 তেনেহ'লে যোনটো 64 পইণ্ট ছামথিং পাইছে তেখেতে নামটো কেনেকৈ আহিলে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা সন্দেহটো আহে এটা ডাউটটো আহে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মাজত কিয়নো ইয়াতে কোনো ডিটেইলছ দিয়া নাই তেখেতে PWD কেণ্ডিডেট হয় না তেখেতে NCC চাৰ্টিফিকেটৰ কিমান মাৰ্কটো প্লাছ হ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কিমান মাৰ্কটো আছিলে টেটৰ কিমান মাৰ্কটো আছিলে তেখেতসকলৰ ডিটেইলছটো ইয়াত দিয়াই নাই ইয়াৰ কাৰণে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এইটো মানে এটা সন্দেহটো আহি গৈছে যদি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি মাৰ্কিং ডিটেইলছটো যদি দি দিলে হয় তেনেহ'লে কোনো কেণ্ডিডেটৰ মানে মনত এইটো ডাউটটো নাথাকিলে হয় এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যদি অসমৰ যোনটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো দিয়া হয় সেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটোকে যদি ফ'ল' কৰি যদি এনেকুৱা যদি দিলে হয় তেনেহ'লে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মনত সেইটো ডাউটফুলটো নাথাকিলে হয় ইয়াতে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে অভিযোগ কৰিছে মোৰ মাৰ্কটো বেছি আছিল মোৰ মাৰ্কটো অহা নাই ছিলেকশ্যন লিষ্টত নামটো অহা নাই মোৰ তলত যোন কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ নামটোহে আছে এইটো বহুত অভিযোগটো কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে এইটো হ'ল অসমৰ ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত LPR আৰু UP টেটৰ মেৰিট লিষ্ট হয় এইটো আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ মেৰিট লিষ্ট হয় এইটো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে তেখেতে যি এপ্লাই কৰিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে আছে তাৰ নামটো আছে তাৰ জেণ্ডাৰটো আছে অসমত ST SC কাষ্ট হিচাপত কেটাগৰী হিচাপত ছিলেকশ্যন হয় কিন্তু BTCত নহয় এইটো নিদিলেও হয় কিন্তু HSLCৰ মাৰ্কটো কিমান আছে এতিয়া মাৰ্কিং চিষ্টেমটো চাওক HSLCৰ মাৰ্কটো কিমান আছে ইয়াতে ডিটেইলছটো দিয়া থাকে টেটৰ মাৰ্কটো কিমান ইয়াতে দিয়া থাকে পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান এইটো দিয়া থাকে DLEড পাৰ্চেণ্টটো কিমান এইটো দিয়াও থাকে যদি তেখেতে যদি PW বা ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বা কিবা ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি ছিলেক্টেড হৈছে ইয়াতে লিখা থাকে আৰু তেখেতে যদি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে বা দিছে বা প্লাছ হৈছে মাৰ্কটো সেইটো ডিটেইলছটো ইয়াতে থাকে আৰু ইয়াতে আমাৰ NCC দুটা কেটাগৰী আছে NCC C and NCC B C হ'লেহে তেখেতে 5% মাৰ্কটো পায় আৰু B হ'লে অনলি 3% আৰু যোনটো কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট বা স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট প্লাছ হ'ব সেইটো ষ্টেটৰ পৰা নেশ্যনেল লেভেল গেমত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব বা নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেখেতৰ মাৰ্কটো ইয়াতে প্লাছ হ'ব আৰু ইয়াতে তেখেতৰ কি মিডিয়ামৰ এই মিডিয়ামটো থাকিব আৰু ইয়াতে লাষ্টত টোটেল কিমানটো পালে সেই টোটেলটো প্লাছ কৰি ইয়াতে দিয়া হয়
আৰু ৰিমাৰ্কছত যদি কিবা অলপ যদি সন্দেহ আছে তেতিয়াহ'লে ৰিমাৰ্কছত কিবা এটা লিখি ৰাখিব এইটো এনেকুৱাহে কৰে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট 2টা বা 3টা ওলাব লাগিছিল তাৰপিছতহে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাব লাগিছিল এতিয়া কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মাজত এনেকুৱা মাৰ্কিং চিষ্টেমটো নিদিয়াৰ কাৰণে সেইটো বহুত মানে ডাঙৰ সন্দেহটো আহিছে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে গম নাপায় যে তেখেতৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে না নাই বা কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে কৈছে তেখেতৰ NCC চাৰ্টিফিকেটো নাই তেখেতে PWDও নহয় তেখেতে কেনেকৈ মাৰ্কটো ইমানকৈ বাঢ়ি আহিলে এইটো এটা বহুত এনেকুৱা অভিযোগটো কৰিছে আৰু যদি তেখেতে যদি PWD ৰিজাৰ্ভেশ্যনত যদি চিলেকশ্যন হৈছেও তেখেতসকলক মানে ফিজিকেলি আৰু ভেৰিফাই কৰিব লাগিছিল অসমত যোনটো PWD কেণ্ডিডেটবিলাকৰ চিলেকশ্যন হৈছিলে তেখেতসকলক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত লৈ তেখেতৰ ফিজিকেল যোনটো হেণ্ডিকেপ ফিজিকেলি ডিছেবিলিটি তেখেতসকলক চেক কৰিছে ফিজিকেলি টেষ্ট কৰিছে এতিয়া BTCটো এইটো ফিজিকেলি টেষ্টটো কৰিব লাগিছিল আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত লৈ তেখেতসকলক ফিজিকেল টেষ্টটো কৰিব লাগিছিল যদি PWD চাৰ্টিফিকেটত যদি তেখেতে যদি চিলেকশ্যন হৈছে সেইটো এনেকুৱা কৰিব লাগিছিল PWD কেণ্ডিডেটবিলাকক এনেকুৱা ভেৰিফাই কৰিহে ফিজিকেল টেষ্ট কৰিহে তেখেতসকলক ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো দিব লাগিছিল এনেকুৱাহে কৰিব লাগিছিল এতিয়া বহুতজন এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে অলপ মানে ফিজিকেল অলপ মানে ডিফেক্ট আছে কিন্তু তেখেতে 40% যোনটো ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ফুলফিল কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰিও চাগে সেইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে অসমত যোনটো PWD কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ফিজিকেল টেষ্ট কৰি মানে চেক কৰিছিল ইয়াতে বহুতজন এনেকুৱা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ মানে আউট হৈ গৈছে এতিয়া BTCটো এনেকুৱা যদি কিছুমান কেণ্ডিডেট যদি আছে তেখেতসকলক ভেৰিফাই কৰাব লাগিছিল ফিজিকেল টেষ্টটো কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰিছে না কৰা নাই এইটো গম নাপাওঁ কিন্তু কৰিব লাগিছিল আৰু যোনটো আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাইছে সেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত অসমত যেনেকুৱা ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাইছে এনেকুৱা ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাই দিব লাগিছিল এনেকুৱা ওলাই নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মনৰ এতিয়া ডাউটটো আহি গৈছে যদি এনেকুৱা যদি দিল হয় তেনেহ'লে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে ছেটিছফাই হ'ল হয় মই মাৰ্কটো কম আছে মোৰ মাৰ্কটো পোৱা নাই সেইকাৰণে মোৰ নামটো অহা নাই চিলেকশ্যন লিষ্টত আৰু তাকে তেখেতৰ PWD চাৰ্টিফিকেট আছে কিছুমানৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ মানে টেটৰ মাৰ্ক কম থাকিলেও তেখেতে মানে চিলেকশ্যন লিষ্টত আহিছে মোৰ টেটৰ মাৰ্কটো বেছি থকাৰ কাৰণে মোৰ থাকিলেও মই অহা নাই মোৰ নেমটো অহা নাই এইটো মানে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো পাই গ'লো হয় এতিয়া BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যোনটো কাট অফটো দিছে ইয়াতে কোনো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো নাই আৰু যোনটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো দিছে ইয়াতে কোনো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনে নাই ইয়াতে ডাইৰেক্টলি নেমটো দি দিছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ দি দিছে এড্ৰেছ দিছে সেইটোৱে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট এইটো কেনেকৈ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো হ'ল ইয়াৰ কাৰণে এটা সন্দেহটো আহিছে জেনুইন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ লগত মানে যিমানজন জেনুইন কেণ্ডিডেট আছে সেই জেনুইন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মাজত কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকক 10 বা 20% মান কেণ্ডিডেটবিলাকক মানে মাজত সোমাই দিছে এইটো এটা সন্দেহটো আহি গৈছে সন্দেহটো আহিবই য'ত মানে ডিটেইলছটো দিয়া নাই সেই ডিটেইলছটো দিয়া নাথাকাৰ কাৰণে এইটো সন্দেহটো আহিছে বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াৰ বিষয়ে গম পায় আৰু আপোনালোকে এটা ডিমাণ্ডটো কৰিব যে কেণ্ডিডেটৰ যিমানজন চিলেকশ্যন হৈছে চিলেকশ্যন হোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোনটো মাৰ্কিং চিষ্টেম সেই মাৰ্কিংটো ফুল ডিটেইলছকৈ এনেকুৱা ফৰ্মেটত দিব লাগে বুলি আপোনালোকে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে এনেকুৱা যদি মেৰিট লিষ্টটো ওলাই দিয়ে মাৰ্কিং চিষ্টেমৰ ডিটেইলছটো দি তেনেহ'লে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে গম পাই যাব আৰু সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোনটো ডাউটফুল আছে সেইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন হৈ যাব বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্ট